ginigig pa ang puning anak, puning banal na Espiritu. Amen. Yung grasya at kabayapan kinatayan sa Kristo, lugod ng Diyos, sa ding pamisan metong kang banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka antimurin. Kapatid si Siyantala rin kaya katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Ginawa kay may kibat, king dalong ng Ana, binyeme ang anak na, is Samuel, a propeta, Ginoo pakalulo. Ginu pakalulu. Ikaing sangkan ning tula, kapasalamatan at kapurian, kapisag ng Mariang Indumo, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ikaing babye, kapalyarian, karing bagi isipan ng emalyari ng tao, Ginoo pakalulo. Ginu pakalulu. Hindi sa may payang tuto, pakadulba nakatamo at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasan, naging bilang hangga. Amen. Manalangin tamo. Paipaming mayupaya, kinubod me ing anak mo, banikabos ing mabilog kaketawan, kingupaya ning kamatayan. Ikasa ng magmasusik ing panyatang ng Kristo, anting tao, lalo keng makapakirake king kayang dibinong biye. Huling mabibiye at makarikambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng librong Samuel. Inyang iyana, ayawat na ne king susu i Samuel, tiki ne king silo, magdalayang metong atorong at lungbanwa atwa, at lungpulot ana malitrong arina, at metong alunanan ayating alak. At delane inganak na, king balening Gino, karin king silo. Agyamang anak yapamo. Kay badeng kinatat in toro, delare ing anak kangeli. Nga nang ana, mayalang galang na ako mo po. Ako po itang babaeng makatalakad, siping yo, at manalangin king Gino. Oy ne po ing anak kay nawad ko king Gino. Pekiramdaman na po inginawad ko kayo. Ngeni ako naman po,
Pagkalubke king Ginoo, kabang mabiyeya, suywane po ing Ginoo, at simbande ka rin ing Ginoo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Magsayaya yung puso ko, king Ginoong kakong talapagligtas. Magsayaya yung puso ko, King Ginong kakong talapagligtas. Matula ko ulining Ginoo, paulin na migwagi ko. Ngeni kailangan ko ring kakong kasalang, matula ko uling linigtas mo ko. Magsayaya yung puso ko, King Ginong kakong talapagligtas. Simbot na ring mayupaya, dapot pasik na nga ring may na. Detang mabsi, ila naman ngeni makiyo po, balang mangan. Kabang ding danupan, ngeni mabsino man. Pituya ayanak ing babaeng bawog, at magdusaya ing babaeng dakal ayanak. Magsayaya yung puso ko, King Ginong kakong talapagligtas. Ing ginuyang kakwa, kimbye at magkalubye. Malyari nakatang paten at malyari nakatang biyayan. Malyari nakang gawang kalulu o mabandi. Malyari nakang ibaba o itas. Magsayaya yung puso ko, King Ginong kakong talapagligtas. Itatas nala kabilyan ding kalulu at liligtas nala ring atyukin pamangailangan. Pakilukluka nala karing marangal at tao at babiene karela ing marangal at trono bilang karelang mana. Magsayaya yung puso ko, King Ginong kakong talapagligtas. Parangalantaya po ing maya pabalita. Keka Antimurin. Pamipasya king maya pabalita, agpangkang Lukas. Ligaya keka o Ginoo. Nganang Maria, ing puso ko pupuryaning Ginoo, magsayang kaladwa ko, ulinaning Diyos, akakong talapagligtas. Ulingin ako kailingwan, akong malukan ng alipan. Manibat ngeni, awsanda kong mapalad ding sablang tao, paulining mga rugulabage, depatana kanako ning mayupayang Diyos. Banalya ing lagyo na, kalulunusan no ring makitakot kaya, karing sablang pituki-tuking lahi. Inatsat ni ing mayupayan ng takde, at simbulat no ring mga tasalob, kitang kapalaluan ning karelang nasa. Bigsak no ring ari, ibat ka ring karelang trono, ading atsuking kababan, ilang tinas na. Pepakabsyan no ring danupan, karing mangaya pabage, at pepalakwan na lang alang darala ring mabandi. Ti parana ing pengako na karing pipumpunan tamo, at dinatangya baning sopan ing Israel abalen na. Pepakitananing pakalulu i Abraham ang ponting sablang lahina. At hinabayan ng Maria Elizabeth kilabdaring 3 bulan, kay bat nanita, minuline.
Mayap ng balita ng kayakatang kaligtasan. Kapurian keko, O Kristo. King America, pag masusanding sandang Thanksgiving Day, ne? Every third na Saturday, Sunday, basta balak November. Misa na Thanksgiving Day, dining grade school, grade 3, grade 4, inatusanong mag-drawing ng karelang teacher tungkol king Thanksgiving Day. Kaya Thanksgiving, karelang pagmasusyan. So, niya mig-drawing la, at yung mig-drawing turkey. Wali nga popular ng tanda, turkey. No? Magluto lang turkey. At yung mig-drawing balloons. At yung mig-drawing prutas. At yung mig-drawing toys. At itang metong hindi drawing na pair of hands. Paris lang gamat. No? So, rening teacher, ang po rening kaklase na, medyo may nanungaw sa kanita. May ganyala, no? Pangkot nande. Kanino yang na gamat yan ngara kaya na? Gamat niya ning Diyos sana ning metong aliyana. Gamat ning tatang aliyana. Gamat ning ima aliyana. Gamat niya ning ngana ing guardian angel aliyana. O nano, yan na. Peki ba na secret? O na yung kanyang mag-break la, merienda, mag-recess la. Ining teacher, may pakali. No? Makakaya, magugulo isip. No? Curious siya, magka-curious siya. Lepitan sinitsitan Kanino lang nga naret ang adwang gamat? May kipatsay anak, sinitsita na yung teacher, kaya kayo lapuan. Anyang damdaman ng teacher, biglang-bigla, may paluwaya. Huli nga ganakan niya, inggawa na kayo ng anak. Ini kasi nga nakaining, estudyante na, deform ya gamat. At the same time, pileyo. Anya po ang susulat siya, tatal na ni gamat ng teacher. Tiro niya talagang sumulat, no? Painstakingly. Tiro niya yung sumulat. Ang kanya may biyasa yan. Patang mamangan niya, tiro niya namang talan, kutsara pong tinidor. No? Tirane rago, titurunin, painstakingly, kapibabatan. Ang puta namang lilipat siya keng dalan. Abayan niya, tabayan na ng teacher. Yung aganakan na ng teacher. Itang depatana, ng anak ini. At yung anak ini, kitang gawa na ngayon, tinrawing na gamat yung teacher. Ya pinimparalan ni kayang pamipasalamat. It is an expression of gratitude, of appreciation. Kitang gagawa na kaya ng teacher na. Anyayang dinrawing na gamat. No? Tanda na ng kapasalamatan. No? Gratitude, appreciation. Kitang sinahop na kaya ng kanyang teacher. Gining aldong iti, pasibay adwano namang babay, deng sikat. King Evanghelyong may basa, ang po king mumunang pamamasa. Iana, pining imanang Samuel. Iana, may sanayaldo, may nga diya. Kasi, naman may kayanak, no? May nga diya, manyadyang anak, no? Manyadyang anak, king Diyos, no? At uli na pinita, sabi ko pingke kayo, yung babae pa siya may anak. Ay, ang gasing kumbago kere libayan, alayang dignidad, alayang value. Uling di ang babae, inahinla mo, papanganakan niya. Check may anak, it's a curse, kasumpa-sumpaya. No? So, may niya jarugop. At katang panahon na ita, ating metong propeta, ya piniyeli. At may nga diya, at may pasabi kang eli, sana rugumi kaya na kaya. After 1 year, bigbalik kaya na. At magdalayang toro, magdalayang arena, magdalayang alak. Tandanin kayang pamipasalamat. At dadalani itang anak, behit na, pigalob na ng Diyos kaya. At kayang tabi ng kanyang pamipasalamat, karing bagay-bagay dadalana, pati ng anak na, dinawune anting kapasalamatan. Ban magserbisyo king Diyos. Anya, mayawas, yapining
propeta Samuel. At yung metong naman, kaya pining ebanghelyo, kaya pini Maria. Maria, balo tamon. Ining ebanghelyo may basang ini, katugulong na itang napon, itang visitation. No? So kay ba nang pinuring Elizabeth, Maria. Maria, siguro itapin, maglapo yung tula na, bigdawo niyang dalit akapasalamatan at kapurian king Diyos. Dalit, migkantaya. May kapagkantaya Maria. Ha? Kadtang kapasalamatan, ang pong kapurian king Diyos. King sablang mga rugulabage, de patana kang Maria. Yang giningal do nga iting kaya katamong tema, kaya pinipami pasalamat. Pami pasalamat, gratitude. Gratitude is a gift. It is a gift. It is a gift given by God. Mabiyasa kang pasalamat. It is a virtue. It is a virtue. Ing pami pasalamat. Kasabihan nga na, generosity is the action of God's love. Generosity is the action of God's love. Gratitude is the language of the heart. Gratitude is the language of the heart. Pining pakibat na ning tao, king sablang de patana ning Diyos, king tao. King sablang ganaka, king sablang pigkalub na ning Diyos. Uli ning lugod na ning Diyos, da kanya pigkalub kaya katamo, sabla pigkalub na. Now, as an act of gratitude, now the heart speaks, and its language is gratitude. Nya, ing pakibat tamo, kaya pining kapasalamatan. Kapasalamatan. Miyabi lang miyabi, generosity and gratitude. Generosity of God, gratitude of men. Ganakanan ng Diyos, pasalamat na ning tao. Balayo, ing pamipasalamat, may ito niyang maragula virtue king tao. Huling nganapin, ing pamipasalamat, tandaan na ning pamangilala, kinging sablang at syuke katamo, magmula kitang metong tamong buwak, hangga king sepuning pukutang taliri, binyan na nga ng Diyos yan. Katang makapatulog, ingangin, ingaldo, ingdanom, ding tanaman, everything, pigkalub na ng Diyos kaya katang. Everything is a gift. Ay pinin tao, kagising na ng habak. There is always a reason para pasalamat siya king Diyos. At balayo ang kapasalamatan, betong yang marugula sangkap king biyaning tao. Ating kasebian nga na, muna niya kasi, a person with a grateful heart. In the heart of a person of a grateful heart, evil seeds cannot grow. In the heart of a person with a grateful heart, evil seeds cannot grow. Pating kwento, misa na yaldo ka no, ni Satanas, ginadirno rin kayang tauhan. At atin niyang assignment karela, mananamiyang bini ning dewakan karing puso na ning tao. Magtanamiyang bini ning dewakan karing puso ding tao. Pero ito niyang panabilin, nga na pupuntanan, ing meto nga taong biyasang pasalamat. Uling, dagon, ing binining dewakan, king pusong biyasang pasalamat king Diyos. Bakit? Kasi pati yung tao atin yung sense of gratitude, atin yung kapanamdaman na pasalamat, pasalamatan nangan ingegarga ng atsukeya. May itong yung tanda, natatanggapan na king puso na, ningegan na ganaping atsukaya, ibat mo king Diyos. Anyapin, kagising na yung habak in tawong biyasang pasalamat. Agaman with a grateful heart. The first thing na gawa na, kagising na itang masala, pining pasalamatan na yung Diyos. Pasalamatan mangis na, waya pa.
Pasalamatan king aldo, king hangin, king gabon na kayang pitatam nanan, king obra, ingega na gana. At so kaya, sagana kaya, itang kagising na ngabak. Nyapin, kagising na ning tawong biyasang pasalamat, ing Diyos, yang mumunan ng gaganakan at pasalamatan. Uli na niti, alay ang lugal, ing binining dewakan, bantu mo buya. Bantu mo buya. Uli na nita. Nyapin, at nekawulaga. At nekawulaga. Makanyan mo naman, antina ning ing mawulagaya, ining pamipasalamat. May tunga tanda, nasabla, may libat ngan king Diyos. Anyapin, bala mo, halimibait na kang deform. Halimbawa, pile ka, may itong kamata, may itong kabitis, bulag ka, maklak ka, etc. Itangat syuke ka. Yapa mo rin kilalanan mo at pasalamatan. Sometimes, uli na nitang tatanggapan tamo nung naano mo itangat syuke ka tamo. Even what is lacking in us becomes a blessing. Even what is lacking in us becomes a blessing. Even what is defective in us becomes a blessing. Uling, pasalamatan mo. Dadawon mo king Diyos na ano manita. With all that you are, with all that you have, dadawon mo nga ni king Diyos. So, nano manita nga tsukeka, pati na itang kakulangan mo, pati na itang defective mo, they are a blessing. They become a blessing. And because of this uli na niti, ana mo naman nga, gratitude as a virtue. Gratitude as a virtue is a very important factor in our search for happiness. Gratitude as a virtue is a very important factor. It is the heart of our search for happiness. Number one sabihan, you can never be happy without a sense of gratitude. Nung alak, nung kakabiyasang pasalamat, ka maging masaya ka pilanman. Bakit? Kasi, patsebiyasa kang pasalamat, number one ang sabihan, I think ang sense of contentment. Contentu ka, anya pasalamat ka. Then, tawong alang contentment, alalang pasalamat. Bakit? Manintun lang, manintun, manintun lang, manintun. Ingakakit, day tang kulang. Yaraya kakit itang atsukarela. Itang kulang nga kakakita, aburidang punuan keng karelang sarili. Anya ingakakita, itang kulang. Halimbawa, ing taong may bayita pile, bulag, maklak, nanuman, defective. Nung itang defect mo, yang akakit mo, kapatugot malmura, kapatugot mamarsala, parsalanan may tatang mong paymamo, o bayda kang makanyan, parsalanan may Diyos, o bayda kang makanyan, then there's bitterness in your heart. And when there's bitterness in your heart, yung mong panamdaman yung tunay tula, yung tunay happiness. Kasi when you speak of patasasabihan mong happiness, it means well-being and contentment, peace of mind. Yung pining description na ng happiness. In-explica ko na kayo napon, itang difference between tula, ang pong pleasure, no? Kuswelo, pareho ita. Pareho. Yung kuswelo, abilayang babiya contentment. Kulang mong kulang, kulang mong kulang. Nya panintun kang manintun, manintun kang manintun. Ala kang satisfaction. Patse, yung pleasure, yan mong pahulagan mo kay sarili mo. But then, patse, pahulagan mo, yung contentment, payapa ka pilubluban. Ang yan pili ka, pili ka. Ating ka pa namang isip, ating ka pa namang mata, or whatever. What is left to you? Nanong itang makatahagan kaya ka? Yang panalakaran mo. At mamunga kaya pa. Itang dakala ita. Itang dita ka itang atsyokya ka. Mamunga kaya pa. At payapa ka pilubluban. Otherwise, will be full of bitterness. Itang alaki ka. Pahintunan mo, pahintunan. Nung ninong parsalanan mo. Pating Diyos parsalanan mo. Bait mo kung makanyan. Detang alawa, ano kakwalta. Detang alawa, ano pangasanting. Ano pangapogi. O yakuro ko, lerangan mo kung dikso na ako miglupan tao. Something like that. Ngayon, pinting may itong kasabihan nga na, do not look at the whole of a donut, but look the donut as a whole. Donut, mabilog yan kay batin niyang busbus libutan. Pero itong makapatulong na, tinape. Di nga liwa, nga napin, bilalawa itong busbus ng donut mo. Ala ka nga palagat ang busbus. Laban mo itong donut as a whole. Yung donut as a whole, watin niyang busbus, o tiniman tinape. At ika nga pangan. Nanuwari, mula lawet ang kulang na naning biye mo.
Ha? Walang nung itang kulang ng biyang mo, yung lalawin, wala kang ngagawa. Magal na kang, lawen may itang atsuke ka. And itang atsuke ka, i-appreciate mo. At kumabsi ka, maging happy ka, kaya tangating atsuke. Ngayon, maliliyari kaya katapos ng gaya. Kakakitalo pang masaya, ditang kalulo, kaysa karingatin na sobra-sobra. Kasing kalulo, ling kaluluya, may bait siyang kalulo, sanay kayang kakaluluan, sanay ang darano, sanay ang lumaymalan, sanay ang bus sa sapatos, and so on and so forth. Dinan me ing kalulo, dinan me bay sapatos, ay gino ko ni katulag, itang dita kaya tsukaya, ni katula, appreciate na, itang atina, dinan me, nung medyo may babayang bagya, ranggo kitang level na, inakaman appreciate. Ay, salamat. Mamo kayo nga pasalamat. Kasi dakal niya kanito. Kasi lumaya. Kitang standard na. Ngali? Ha? Ing tao nga sanay mamangan karni. Pakanan meng karni. Anyapin po tang magtawo kayo. Nga hanapin ng gino. Retang kakatyo nga na retang kalulo. Retang depekto. Itong second dalan, nilapakanan nyo. Because they will appreciate you. Pasalamat lang. Pangadira ka. Itang makwalta yung hangkat mo. Diyan, pekapakan mo yung manyaman. Sana yung mamangan manyaman. May pakulang yung di tataba. Ay, may pakulang yung di takasangkap. Pag 16 na yung pakiba ng mengan. Alalang contentment. Yan kaya masaya ala pa rin kalulo. Nung atin niya, dakala salamat. Nung alaya, okay mo, sanaya. Huling atin lang contentment. Kaya pinining ulagana, ang tawag ating sense of gratitude. Sense of gratitude. It is the basis of happiness. It is a requirement. Beto niyang requirement. Beto niyang condition para yung tao maging tutuyang masaya. Potang biyasayang pasalamat. Huling yung taong biyasang pasalamat. Kontento yaking biyena. At inyang contentment. In tao nga lang pasalamat. Anya pinipasalamat. Uling kontento kitang binye mo. Kontento kitang atsukaya. Maninto niya pa. At maninto niya pa. Na-appreciate itang atsuna kaya. Nya pinanekapagal. Nekapagal. Hanap buhay ng hanap buhay. Nga harapin ng kasabihan. Yung kabubulyana, hanap patay. Ubay. Uling na ning nakakarakalaburing akwa, nakakarakalaburing akamtan, hanapin ng kasabihan, you are burning your candle on both sides, on both ends. You are burning your candle on both ends. Hanapin agad kang mati. Agad kang mati. Uling nakapagal. Nakang contentment. Nakarakalapakikwanan. At nakapakarakalapakikwanan. Ikaw maging masaya. Kukuyaran mo yung biye mo. Mga stress ka, bigkasakit ka kim puso, mag-TB ka, mag-cancer ka, lapindeng bunga na ng stress. Kaya pining kabubulyan mo. At ikaw maging masaya kim biye mo. Without a sense of gratitude. Without sense of contentment. Nanginingal kong iting, o yan yung papasyag na kikatama ng Ginoo. Matutuong masakit yung biye, may haliwayang problema tamong yan yung panahon na iti. May nga bankrupt na rin business, alang obra, limited yung kikatamong galo, etc. Nung yung labentana mo yung kulang tamo ngayon ay tamong malyari kaya katamo. Alang malyari. Labentang mo itagagyo tamo nung nano'y tangatsyo, nung nano'y tangatin. Yung kaya katamong pagtsakan. Yung kaya katamong panalakaran nung nano'y tangatin. Di takawaras, itang di takawaras mo gamitan me. Para maging fruitful, itang oras ay ita. Kaya sakit ang alanakapin manggawan. Kaya sakit ang mag-brood ka. Kaya sakit ang mamarsala na kang mamarsala. Nung ninong nga din parsalanan mo, kaya kasakitan na kaya kang daranasan, alang malyari kaya ka. Then, you'll build up bitterness. Patsi, build kang bitterness kaya puso mo. Ay, kaya kami payapa. Nano mo, pikakamuanan mo. Kaya biye mo. Nga pinining ka, ining sense of gratitude, yung bigising na kikatamo ngayon ining Ginoo. Generosity is the action of God's love. Gratitude is the language of the heart.
of the heart. Sapin yun yung kikatamong panalakaran at maging masaya tamo, hindi. At ingmito nga mawalagang sangkap na nining gratitude ay ni, the theme of gratitude is the Holy Eucharist. Many times sasabihin ko kay kayo, no? Ining pamanyimba, partikular yung pamanyimba balang Domingo. Pamanyimba balang Domingo, ay na naman batas ng Santa Iglesia. Batas nining Ginoo. Ha? Pining katlong utos. Ha? Pabanalan tayo. Ha? Ing Aldo Domingo at piyestang pangilinan. Kapamilatanan ng pamanyamba. By the way, atin ko ang assignment. Ha? Pag-aralan nyo rin ang pulong utos, ang porempito sakramento. Minemorize yun nala. Pagkabot na kayo, makaramdam mo, aral na kung, pagkaramdam na kung pagkaramdam, kay batamong bisabi-sabi kayo niya, kaliman nyo na yung gana-gana. Ano nga lilang? Kayo mo naman, kaya kayong karabyado, alang mamunga kaya kayong mayo, patsya ba yung dimdam, pepalubyo kayo ni, pepalwalyo ka rin, kayong bala, makalunos kayo. Sayang la rin nga manong papasyag na kaya katamo ng Ginoo. Ing banal Eucharistia, pero nga, yapinin kaya katang celebration of thanksgiving. Inisplika ko na yan napon, no? Celebration of thanksgiving. Pagkasan metong taming kapasalamatan tamo, king kapasalamatan ng Heso Kristo. Pagkasan metong tamo. At patse kasinim ba, particular, misang Domingo. Bari nang sabihan, tawag ka nga lang pasalamat. Anti mo mong sinabi kayong sarili mo, patangay ko siniban. Anya pining pamanyimbang Domingo, patayo balo. Ngayon isplika kayo. Pamanyimbang Domingo, maragula kasalanan. Why? O't maragulyang kasalanan. Uling insultuan niya yung ngapong Ginoo. Insultuan niya yung ngapong Ginoo. King kayang degulan, anting Diyos. Insultuan niyo, yung lugod na kaya katamo ng Ginoo. Babaliwalayo, yung lugod na kaya katamo ng Ginoo. Yang managkat kay katamo. Not because kailangan na yung kay katang pasalamat. Aliye. Kailangan na yung kay katamong offering. Aliye. Uling na anumang i-offer tamo kaya, magbalik kay katamo in a blessing. Halimbawa, king misa, nanuman yung inampangyo, king misa ngayon, nanuman yung in-offer yun, king misa ngayon, magbalik kay kayo, patang magkomunyon kayo, uling yung mismong anak na, yung ipagkalub na kay kayo, nanupang panintunan nyo. Nung paniwalan yun talaga, king kaya kung banal na komunyon, Kristo yung tatanggapan nyo. Yan na naman ang iyang pangtam kaya, babalik kay katam. Merit kay katam. At siyapat siya kasinim ba? Antin mo mang sinabi kayong Ginoo, Ginoo, sorry mas mawala gaya kaya kayong kapanintunan ko, mas mawala gaya kaya kay tangkaluguran ko, mas mawala gaya kaya kay ng business ko, mas mawala gaya kaya sa kaya ka, yung sarili ko, kasi matamad ko, ako wala akong ganang simba, kasi makainom ko. O tayo may pin-repair, balo mo na palang Domingo bukas at may biglasing ka ngayon. Nung talagang paulagan may nga pang Ginoo. Siyempre sabihin, papakit mo kayong Ginoo, ating pang mas mawalaga kaysa kaya. Patsaya kasi nimbang Domingo. Anya, maragulyang kalapastanganan, king dignidad na ning Diyos, anting Diyos. Anting Diyos alulugod kay katamo. It is an insult. Maragulyang insulto king Diyos. Patsaya kasi nimbang. Particular king Aldo Domingo. Uling apin mismo, yung adwana ito. Yung kautusan na kay katamo. Napatsaya ko si Simbang Domingo. Anti ko mga lang pasalamat. We have no sense of gratitude kay nga pong Ginoo. Ala kong pasalamat kay. Yung kikilalanan itang grasyang pagkalub na kay katamo, king balang pinandit ng piyeta mo. Iyan pasalamat siya king Diyos. May offer yung toro, arena, ang pongalak. Ang pinganak na, in-offer na bilang tandanin kayang kapasalamatan. Mama Mary, may offer yung kapasalamatan. Kapamilatanin kayang dalit. Expression of gratitude. May dalit siyang kapurian at kapasalamatan. Itang anak, biya siyang mag-drawing. Din drawing ni gamat, yung teacher na. As an expression of gratitude. Ako wala akong toro. Wala akong arena. Tingko nga lang, kulang yan.
Ala kong anak ay dawon king hapong Ginoo. E kung masanting nga boses, kung wag yung magkanta, idalitan king kalupan ng Mary. Kung biyasang mag-drawing, kung wag yung i-drawing, yung kapasalamatan ko. Ngagyukurong idawon king Ginoo. Lalong-lalo na inig darating yung Pasko. Ilapin ding aral ko. Nyara ko ilang pagkapilitan ko. Ipagkalob kayo. Tingka kong aral, ila rin ka na akong expression of gratitude. Kaniting Paskong daratang. Sana'y kayo man, one way or another. Atin kayong dapat isipan, nanong ayang pangyo, nanong pwede yung gawan, bilang tanda, ning pamipasalamat yu, king dakalakalam, hapagkalub na kikatamo ng Ginoo. Lalong-lalo na, king kalam ning kaligtasan, hapagkalub na kikatamo, ning anak ng pakamalan. Amen. Lalakad tamo po. Kaluguran kong kapatid, taimtim-tang manaya, king panyatang ning ginutang Yesu Kristo, king kabilugan tang puso, adwan tamo ing kayang pakalulu, nga tamong sumabi, Ginoo, datang naka, antimong, talapagligtas mi. Ginoo, datang naka, antimong tagapagligtas mi. Para karing kalili ding apostol, ding obispo at ding pari, biya-biya karela ing upayang mamatawad kasalanan, pagmalasakitan de sanang gampanan iting kasuyuan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, datang naka, antimong tagapagligtas mi. Para karing atyo king upaya, tagkilano sana kaisipan, ban itaguyod da ing sablang mayap. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, datang naka, antimong tagapagligtas mi. Para karing sablang daralan kaligaligan, mikabos lasan ng mitmong pakalulu. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, datang naka, antimong tagapagligtas mi. Para kay katangan, das na nakatasanang magbante, para king kayang panyatang. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, datang naka, antimong tagapagligtas mi. Mayapayang tuto at alangang Diyos, alakang buring mabating, nunay bagkus pagnasan mong iligtas ding sablang tao. Baligdan mo sa ring panalangin ng kikang balayan. Itiadwan may king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen.
Manalangin kayo kapatid, mankanakot kayo kayong taon, maging katanggap-tanggap ya arapan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan saning ginuiting dawon karinggamat mo, king ikapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng banal akapulungan. Ay paming biglalang, manalig king kekang lugod, daralan bilareting ayin, banasamba king altar mo. Kapamilatan ng misteryo niting Eucharistia, tinisan mo kaya sana king grasya mo, agawan karapat dapat magsilbi keka, king pamibiyebye, makayakma, king kaburian mo. Itiadon may king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Yung ginamanatili ake kayo, At keka antimuri, itas yun na ring puso yo. makatasno king gino, Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulad yung pasalamatan da kang parati numan ka rin o ipa Diyos king alanganga alubos mayupaya kapamilatan ng Kristo. Pisagda ring sablang propeta yung kayang panyatang dela neneng indong birhen king kayang siya pupunan kambening alang kasim parang lugod. Si Janang Juan at alapaminyag yung kayang panyatang at pipakilala na karing tao inyang dinatang ne. Uli nga mo na nung lugod na kay katamo, kitma na katamong tula. Ngini pagsadyan tayang pagmasusyan, yung misteryo ni kayang pangabayid. Kanita po ang datang ni, das na nakatang masigasig, makabante at manalangin, kabang ding puso tamo, maglapo lang kapag mulalan at kapurian. Uli nita kang bering sa blangkoro ring anghel ka rin banwa, darilat may kang ligaya, dahil makiwi alang tung ng babi kapurian keka at ngamingang kakanta. Ikapining banaloig pa kan sibulis sa blang kabanalan uli nita ipanigapumi. Itugtog may nga espiritu man tumayong titi pangambon kariting ayon mi. Ban pa banalan nalat para kay kami. Gawan na lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Katatandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya. Bayan ako sang loob dinawan ng Vienna, kimpamaylas at kamatayan. Kinwaning tinape, pepasalamatan ako. Pirason At binyane ka rin kayang disipulo at ngana, wana niya iti ikayungan at kananye, uling iti yung katawan ko, amidawan para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay Badang Minapon, kinwaning kalis, sa bayang pipasalamat kay ka, binyane ka rin kayang disipulo at ngana, wana niya iti kayong anak, minong kayo kaniti. Uling iting kalis ni kanakong daya, ng daya ng bayo at talanganggang tipan. Ami bubo para kay kayo at para ka rin sa belang tao, para kayong kapatawaran na rin kasalanan. Tapta niya iti, king kapigaganakan kanako. Gaya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ng kasalpantayanan. Cristo
Inyangin ang gaganakan mi, o mapamakadulong higpa, ang kamatayan at pangasabli ng mebye. Darawan mi yake kay ting tinapin ng biye, at ang kalis ng kaligtasan. Layan mi pasalamatan keka, ang pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Di kami kansanang may sulusulak yung katawan at dahil ng Kristo. Di po na kaming anting metong ng banalay Espiritu. Ganakan mi o higpaing banala kapulungan mo ang makalaganap, kimabilog ayato. Balmi ganap iya sa aking lugod, kambiyan ng Francisco at kay kaming Papa. Florentina kay kaming Arzobispo. Ting sablang Obispo, Pari at Diakono. At ting sablang susuyo kay banala kapulungan mo. Ganaka mula naman yung kapatid ming menuna ng pepainawag, himpikong kapanayon ni pangasubling mebye. Idala mo na din sablang mayang mo na biyaking pakadulo mo, kitang masalang harapan mo. Pakaduluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapo mo kamit king piyalang hangga. Ban kambiyanin mo na Birhen Maria, ito ng Diyos. Kambiyan ng San Jose. Yung esposo na. Kambiyanin mo ni Apostol. Santa Monica kay kaming patulunan. At kambiyanin sablang banal, may biyaya kalugod-lugod kay kaking kikabaning panawon. Apor yan at apaligayan ta kasana. King kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kayo doon si pangmayupayang totoo, kagamling banalay Espiritu. Kaya kay sablang tangalan at ligaya, manggaman king alanganga. Ngayon manalay ang time nung kapanaligan at dugod kingig pa, karing amanong tiro na kikatama ng Ginoo. Kapos mo kami ganagin sablang marak malagad mong pakalabing kapayapan king panabon mi. Baling ka sa paning pakarulo mo, may timama kaming parating pamanalipan ng kasalanan at may kabis kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panan at pagsadyan mi, panyatanamit mong ligaya, Yesu Kristong kay kaming talapang apos. Uling kaya kaying kayaryan, at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman, kingalanganga. O ganun Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakman ko kay kayo, kapayapan ko babiya ko kay kayo. Kamusta na babalik na ni kay kaming kasalanan, noon ay pansinan ng kasalpantayanan ng banala kapulungan mo, at pamayapan at pisan meto ng mayagpangking kaburian mo,
ikang mabibi at magari, manggaman kingadanganga. Amen. Payapaning Ginoo matabesa, kapilanman kay kayo. At kekaon timurin. Yapang tayong maganing kapayapan, king metong at metong. Ni Kristo yung Kordero ng Diyos, yung milalukay yung kasalanan ng yato, malaring mayahos king apunaning Kordero. Yun ay karapat dapat papalaos keka, dapat king kas mga mano, kumayap na ako. Panalangin para king pamananggap king espiritual na pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atyuka kini, at pagkasanbet ng kayong lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Suku
Manalangin tamo. May paming malugod, pasinganangan mo kaya sana kapamilataning sakramentong tinggap may. Sa pamaking luwal, bansalubong, king kaming talapagligtas, at mga intulit king biye alangangka, kapamilatan ding biyeming patutu, king kasalpantayanan. Iriadon miking kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ginamanatili kaya kayo. At kekan timuwi. Bendisyonan na kayo may payang Ginong Diyos, singig pa, anak, at banal na Espiritu. Amen. Umay kayo king kapayapan, mapiyasatasan ng pasalamat, king sablang kala mapagkalog na kikatamo ning Ginoo. Salamat, King Diyos.